International News and Politics ziak tu sitilarin oma Trump boruak a sang zel YouTube trend khata intizol nei ten Trump chu kumsom pahnih thlengalal don ti ten an soi thina US President Trump ni chung chau ani a kumriat chau chu the ani ti ha hriat reng turani Donald Trump tran lo tuka wanga constitution kala kumsom pahnih lo lal tir chi ani lo The Los Angeles Times chuan Sunday khan tundin hmuna Donald Trump chuan battleground state then khata Paul ranga Joe Biden phak lo na a boruak aron kang chhovin adin hmun a thatan le ani ati hetianga Trump boruak aron invor kan chhota ka chuan electoral college vote za somruk pathum vel chau mutura chhut saka tangin zanga somthum pariata tangin zanhi somsari ahmu mai theina chan sa thale ani ti in kumsang ni som paruka Hillary Clinton boruak chu Paul tam taka sangin Trump ain thazok ma se atling zo chuang lova chu tiang din hmun chu Democrats hoten an ma chon theiani ati sang ni som paruk election nightmare wang khan Democrats zinga rilrulam chian lo na post traumatic stress disorder nei antam le a Biden running mate Kamala Harris po in kumsang ni som paruk ang chu thleng theiani ti in Sunday khan The Los Angeles Times palai ashil Paul Begala Bill and Hillary Clinton tana campaign thin tu le sum tuak tu priorities USA ti din tu chuan mitin mai chuan lau thon an nei ani atia Karen Finney chuan kumsang ni som paruk angkha tun din huna tak hian thleng le theiani a engkim hian min ti lau thong ani ti in Karen Finney hi Hillary Clinton advisor thin kha ani Pennsylvania le New Mexico state a hian Traman Biden chu pola a phangai lova ma se final debate a khan Biden chuan fossil oil ti top atum ti asoya wangin heng state pahnia middle class te chuan an eizon na ber chu ti top du lovin Biden ain Trump an du phata ani anti oil chung changa Biden atong kam hi video clip mangin Trump campaign team chuan TV advertisement atan an vordar boka Trump la in Biden be nan amang chho zuiani USA Today chanchin bu chuan state som pahni zinga Trump din mun niamjok na thina tuna state pakwa a boruak aron kang chho hle ni in an soya chung state pakwa zinga chuan nambil claim jok te chuan Trump an du ani ati Florida state chu battleground state ani awangin le Trump le Biden ten thlin nan chak an mamo ve ve a Florida state hian electoral college vote som ni pakua anei nimin thotran ni khan vote atla thahle a vote la zinga Republican voter chu Democrats ain atla thadayani October ni khan Republican ain Democrats atla tamzoka Democrats nuaili singriat sangruk zasari somkwa pasari ni in Republican nuai thum singa sangli zaruk somnga pali chau ani thung Florida rampum huapin nimin thlengin balot nuai ruk atlato ani Republican Florida Governor Ron DeSantis chuan ahma ain vote ahmuthadon lova soini in mase ani chuan Florida state a anchakle abei sei le party angzonga voter registration ti tamhi tlinna ani berlova kumsang ni som paruk khan Democrats nuainga singthum sanga zakwa somriat pasari ani lain Republican nuai thum sing sari sang ni zali somni pariat ani a mase Trump chu vote nuai khat sing khat sang thum zakwa in achakni in Breitbart News chuan atar langani Donald Trump thop tu te chuan Utah State California State le Texas State te motor mangin kongzo Trump train rally an huai hota an ribeng chengin an richel chul ani bermai Coachella Valley California chuan Trump Brigade Parade ti in Palm Springa motor za chuangin kongzo in US flag Trump Pence 2020 4 more years ti le thil dangte tarin anzar phesup sup mayani Utah State po inrin ni khan Trump train rally anti mai chuan mel rukdon o in motor a in zui ni in ansoya atelte chuan hetianga kan ti chan chu pathian le zalen na le USA wangani anti Connecticut State Arizona State le New Jersey State po Trump thop tu te hi an pungkhom chiama Trump thop na thuziak te an keng nual bok Arizona State phei chuan Trump train rally a motor sangkhat zanga antela
New Jersey a sang khat an tel an ti Trump campaign team te chuan thole nia tangin YouTube homepage lama darkar somni pali chung siamin campaign an be chodona hei hi kumsang ni som pakwa khan YouTube channel nen an lo in berem to ti ani kar khat chung chu darkar somni pali chung hun changin campaign aw la an tar lang don ani YouTube chu CNN le MSNBC a in thir tu an tam zok an ti President Trump chuan nimin thotran ni khan Martinsburg Pennsylvania state a campaign nein helaya mi pui ama thlop tu te chuan zinga tangin balot thak theive le a vote thak tumin anin tlar zai zui to a New York Times chuan kumsang ni som paruk khan Blair County a hian Trump chu vote singli sangli in achak kati Trump hian Pennsylvania state a that's how te ma thu soin ama an lo thlop thin chu afaka Lititz muna Dutch community te chu mi na thokrim le na thok na sami ti in afak le chung ho te chu Amish Mennonite Lutheran le midang dangte an ni tlang puya tin police ho tu te potlo in police ho te chuan an nam thuam le lukhum te an lo khuma Trump chu an lo lob thiam le ani heti lai hian left wing pop star chuan Biden tan campaign nan fakna I will vote tia azai ti chuakin sangkhat zakwa somli chowa happiness is a thing called joy ti chu ti danglam hlekin Sunday zana an ti chuaka he hlathu then khat angin sangkhat zakwa somli pathuma music film A Cabin in the Sky ti chuani zai thiam cher chuan President Joe ti in akowani nimin tho tran nia Paul ti chuan hun ber Insider Advantage Paul chuan Trump chu 2% in ma asona vote zalizinga point nga mason na anayati Joe Biden chuan final debate ta khan oil industry ti top atiama wangin tam takin a policy wangin andu lo phani Trump nena final debate an nei trumin kai hruai tu Christian Walker chuan engwangin nge oil industry chu I kharang tia azole trumin oil chuan boruak ati chiani ti ina changa Trump la in Biden a economic policy chu Pennsylvania state tan death sentence ani ti sakin a beizuani Donald Trump hian election night a lomna chu Washington DC a Trump International Hotel restaurant a hun pan na buat sai atuma room then khat chu US dollar sang khat zani manteni in table room anti chu US dollar zali somsari paruk mante ani kumsang ni som paruk khan election night chu New York Khopuya Hilton Midtown Manhattan Trump International Hotel le tawara anlo mang to ani kumsang ni som ni a US election hi kumsang khat zakwa pariat nuwa US election a vote lak that ber trum ni donin an soya alo bera vote makta duai za somnga chu tlatura chhut ani bok US election projector chuan tun din hmuna vote makta duai somnga pani chuang atlato ati heti lai hian big tech company conservative holaka le neya pu na wangin social media thunun tu Twitter CEO Jack Dorsey le Facebook CEO Mark Zuckerberg te chu Senate Judiciary Committee chuan in soifia turin November ni som pasaria an kowani ole tuntruma tan chuan khati zong kha nile hot sela video le peka kanin mule thok don dia punman nuam vek ule